Almalisa Malmalisa Yoya ilmalaya iha olgoduna jetta makam akam jo finne khaysati qomad ibade musalitin olisali gurada yoya ilmalaya bikajirta maratu nageenyi kenya kawaqa ko rawmada ko ni ramadde sanada qaf warasani barihin akam bultan naganu bultani fayanu bultani sanin janna warasani dihina mo akam bultan naganu bultani fayanu bultani ilmalaya salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أيها الأباب الراسقة واقعناتو إساتين رحمة إساتين أرجم إساتي ولن دي بسيف قال النساء هبايتو مقا نساء ألفاتو الحمد لله رب العالمين إيه قائل مانا يا الشما هركفوني أنا أدفو ويلكم مرحبا بقى نقال ندفتو يسنين جنا قال شبو ميديا إيه قال ولين ترتنيس أبدي قد قبنا قال سقنتاتي نتعرضتي واحد سنيك أبني أفني جرا ميغا odoo gara hoodatti deemne wara nagaa nu gaafattan xiqqoo maqaa isanii dhawa namni arra dura seene shabbo miidiyaa akkuma seen akubannetti namni calo je odoo hulaan dayno seene Ali Rashidi fi Abdi dasa Ali Rashid akkasuma Ali Rashidi fi Ali Hamid Diaz fiigaa fi harargeen ko kasi fiigaa ga Ali Rashidi dura seene بقنا قال ندفت إسنين جنة والسلام عليكم نجتا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا فايات التعاني دوبتين راهي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فهمي أبدي دا عبد الهادي حسين كايرو را وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيا كوميديان يويا الما يا كفيا نجا كم سنجنا والكت روبا كم نجا فيا يوسف محمد إسماعيل يويا نجاشي عبد الله علي أكلوت اللي محمد كبير كبير يونس شابو رانا الشمنا جي سنججرا شابو قرس جلو انجفتو أورمو سعادة تاريخو أكلوت اللي تيفو غربا أكباديرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أديرو غربي بغانا غانوفتي أديرو برينتو رومي بيس تاجو عمر أكرمت اللي ريهاد محمد بالي أديرو يويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جوهر آدم إفسا عبد الرحمن أمان كدير يويا سنجنة رامي مان علي خالد عمر أبسا في عبدي بيا يسنون داوغا يويا سنجنة أكرمت اللي ورى أمد أفتندي زياكين يديرو أركفوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليبن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إفي جاللا وعليكم السلام يويا حمر ساركفونه أحمد طهالة هند خيسانوغا وري رفتنس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سنين جنة إيواغا قومتين نوبلس إذا حكمان وخلنيتو بيخانو قد يحيونو قد يتشو يا من جاء يا رب قومتين ينوهابلس دعاء نبي الله موسى تيتشوخي عليه السلام يواقع قومتين ينوبلسي وان دبنو نوميدكسي مريتين ينو إبسي هجيتين بيتي تاسبيرت فرطامة تاتنو تاسيسي تقول خين ينوميدكسي ربي خاتماتين ينوهابريتشو إيقا وراد دجرت اللي تلتو دلقي سينا بريد دون إفتي آخرت اللي هجي ساتين بيتي رحمة ساتين تلتو وجتي تلا ربنا أركت ربنا وهاقلو أكرمت اللي إيقا واقع ورد لغتي أركي ورد لغتي بيكي أركي ولي أكيكي إيه لغا جي ولي غلي على غلي اللي واقع نقدنا أكرمت اللي ورد عبو تبيكي أركي ولي أكيكي cubbuje walii galee irraa goree irraa huffalellee nu haa taasisu gaa hunda keessanuu irra deebiidhaan yooyyaa ilmanayyaa baga nagaa nu dhufte isin jenna gara shabboo miidiyaati nu waliin turan gaa afeeraa teenya gama teknikaatiin hamma maayitti sagantaa teenya waliin nu qindeessu suuraa fi sagalee walitti miidhagsee dambalii daandii irratti tiksee gurra caloo isan godhu shabboo miidiyaa ammayyaa
Shabora. Akkanumatti illee qopheessaa fi qindeessaa xiinxala siyaasaa maali mallisaa? Anis gaamme. Gaambeeloti. Hawalitti turuu dhabbaa feerata jalmaan ayyaa. Gaa hundi keessanuu baga nagaan gara Shabboo miidiyaa dhuftan isaniin jenna. Thank you. Gaa irratti wal afeera. Irratti wal afeera. Nuuni illee tura isaniin jenna. Sagantaa teenya jalqaba adeeroo Ali Birraadhaani jalqabnaa. Ali Birraa ammallee xiqqishoo isaan dhukkuba ammallee wayyaa qabanii jechuullee nu bira jirti. Gaa yoo telefoonni nu seenee gara maatii isatti bilbilee sagalee isaa taatu sagalee maatii isallee taatu isa dhageessisuudhaaf yaalii goona. Ali Birraan hedduun harka laaffatanii mee du'aa jabeessa bakka jirtanitti. Du'aa jabeessa isa qofaa miti Dr. Ali Shabboo, Dr. Ali Birraa, Zariin Wadaajoo, akkanumatti illee Ibrahim Abdiiti. Ibrahim Adam. Halloo daawweedhaa. Walii galatti artistoonni keenya warri beektii xalasan qabne hundi isaanii rabbiin nu aafiyu umrii isaan nu haa dheeressu jenne isaan hundaa. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والريم ملي نفتني سلامتنا وقافتن آدم عميدا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ربي نورقاري إسماعيل أحمد I think شابون بالبلاد جرا يو سلكين معتبرا نوسينتي ياسين عبد الوهاب أكاسوامي عبد الوهاب أديرو أكام نقايا فيا فامي أبدينا ياسر عبد الرحمن ورا بيتي نا إبسا عبد الرحمن ورا يمني سركفونا ينا بدري وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبدي روبا لا وهد خيسانو ألو أكم ألو ميدكسو أبسا ديرينا أديرو أبسا خينا كم نقا فيا عبدي إبراهيمي خطوكوز خدو كبو جرافنجي مو إبراهيم آدم عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيمبو واللقى كم نقا فيا قبدو وري اللي توربي أنا فيا نقبدني سنين جنة ليلى لا لبو ياسين عبد الرحمن نيجي كم ياسين عبد الوهاب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إبسا محمد أكما ديرو نقا فيا علي أحمد والله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إبراهيم آدميمي وفيادة كيرو ورهومي أديرو كم ورهومي يخل سبو دريد نانو دريدا وحنا سيقول دوغو قروبات نانو دريدا علي ناصر ورقا قبدا آدم بولي شبو سيسيني تلفوني هاي نيتوركي تيتا برو يالي غورغا ان شاء الله نمو بكجتنتي أديرو علي براداتي في دعاي نقول أيسان جن بكوجير تريتي دعاي نقول عافي إذا ربي بليس خير ربي عافي أباخين يقول ربي عافي جنة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صبونتو والله هند خيسانو إبسا عبد الرحمن يوم بخنا حسين إبساني وريا منيس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فؤاد حسين أديرو خي يكم نجا فيا قبل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هاي أبسا خير نوجرتا I think dirre intercepted Turesa ini sendo tikoboda mulu beka thank you welcome belaytiti yakani Khalid Ali da kamadero naga fayyaq abda sinjanna bohonda kaysanuha ujitta asedumba beekamti taatu nu dabarsi gabasan tajatarra eertuda akan walin turtaris khasumanu abdi gudda asan raqabna chuhi odun jalqabnuuni ta'ali biratti aansine Saudi Arabian beeytee waan dur goonirraa waan haaree tokko goote barana beeytee findaataan bikka hundattuu nu dararaa jiranii jechuudha. Ka Itoophiyaa harkaa qabus findaataadha. Shaarukhaan qalbii tujjaar. Ka biraa tokko jira jechuudha. Qalbii tujjaar biraa tokko jira ka Suudii harkaa qabu. Wali piippiidha ka Suudii bulchus. Ka biyya keenya bulchus waan takka garaagarummaan qabanii jechuudha. Dardara beeytee ilma namaa jira tokko kilma gorra'ee بيتي أسيد خيسة نما تقوجا وإياذ بالله وربنا ما هتيس يتشخية MBA سيرها ورسو دي ناس لا تنهر راسو دنديسني قرباهنا الرابونا جاي سناباسو دولتخا USA في بيتي سعودين هدودا ولد ياتني غافا خيسا USA لولا رجرتو ركتي سعودين غازا خنا بيتي زكاة ربا فتي يتشخي وغا ترى شيكوتي في نيسا يتشخي شيكوتين غابيتين ناما زكاة اتحالات تخيسا اتيك نموت سديتي جلسة سنكيسا ها
nama tujjaaratti sadaqaan beetee zakaan ni baqqaamu bakka utan sheekotiif hindis ammoo haamata 50 fi eega gaaza balaa kana qotatte Saudiin ol ergiti jechuu ya Saudi Arabiyaadhaaf baran ammoo zakaa didee jechuu MBSin waan harkateen beeku MBSin ilmaa barmiila miliyoon 2 muree jechuu gaazi sami kute beete lolli Ukraine kun tintolle jechuu gaafa corona hana amata lama gaazni barga bishaan mate bishaan turra qaale jechuu ya bikaydutti bolu banno bokam bo fayada subalu YouTube le rura senati YouTube le senati nura guta na matika shada fa nama dibba fa fartamo kalafa duba MBS nakasi jira jechuu Saudi American ga khararratun dowte ga dubbi Saudi tanamma iradibne lalu qabna jechuu jiran hariyo nu fi Saudi jidduda iradibne lalajan bola la hayo la talala jechuu Saudi gurban dardara amoti qoralash jadero abba gada Joe Biden dardaro jun walqita danjini jechuu tasgabbay qabti tantu nu do shabo gazne mo eddu qale biyate jaga kam namni jiran beeno mo biya faraji gazne eddu qale jira eddu gazne qale hawi hunter welcome Usman Balida duba dubbin biraha edate ke shawhin rasalitu ke adero balchani beete di dhukkuba janjechuu ya odu taka maxasine turre waraqan sa waraqo mootummaa naannoo mootummaa Tigray jette amuru kanu akka shabo midetti mootummaa naannoo Tigray jenna jechuu ya mabili soomani adabadda balagummaa kana leedisa hanga referendum gootanu nuti mootummaa naannoo Tigray jenna jechuu akkasuma sirri hajaran khawmanina harka mirqale durun akka biyya walabatti iflaalu jalqabane jechuu geetaachoo raddaadha amma balchaan saafoo abbaa saafoodha 2022 huni garaa dhukubaa ilmaatu beete garaa goggogeyan du khalami garaa goggoge dubbi goggoga jechuu akkam dubbi molam garaa jiidhe qofa haasoo dadda tana doktora fin dhiisaa jechuu ammoo goggogi garaa raawaan keefi geetaachoo raddaadha haasoo dadhabeen waan beete oduu tummatante oduu matante tan ammoo warri beete Times Media janin warri maliga oduu tagaru hafarasu warri beete cillanfatan gara tagarutti akka jaanitti wageetaachoo fayyaa qabaa jaan gara mahana sagara gumee kadhaqe waan ajaa'ibaati wakkastaatu garaan isaa jiidhu jechuu oduu kaleessa garaa goggogee dubbiin danda'u dhageenye jechuu arrammoo akka jaanitti wagaraa gurbaan kun ganama kanaahu fatara duraa seenee fatara boodaa seene laaqanattu seenee jaa gabaasan kara naannoo maqarraa dhufte jechuu tanaafuu oduun achirra baate san sobaa fake news jaan warri eeduu jaatan warra beekte oduu wayyaaneedhaa gabaasu meetini hadda gurbaan garaan jiidhaa jaani akkuma hundattu adeero gabbee inni jira jii haachuu ammalal bikalama keessa seenne jechuu akka shabbo miidiyeet warra garaan goggogejuu fi warra garaan jiidhaa gurbaan dalagaatti jeejuu jidduu tanakkaa shabbo miidiyaan wo goggoge bo garaan jiidhaa mo goggoge bo jiidhaa addaan baafachuu dadhabne jechuu gabbee hiitiin jira takka garaan na goggoge haasoon danda'u haalamaan watana bokkam meettiri hadda በመብራቅ በኩል አድርጋ በአዲ ዳዕሮና በአዲ ኮኸብ በኩል ቆርጣ ለመግባት የመጣችው አንድ ኤርትራ ብርጌድ በትግራይ ሰራዊት ከበባ ውስጥ በመግባት ከፍተኛ እልቂት እንደደረሳት ከቦታው የተገኘ መረጃ ገልጿል። የአብይና ኢሳያስ ወታደሮች አዲ ዳዕሮ ለመግባት በአዲ ነብሪድ አካባቢ ሲያደርጉት የሰነበቱት ጦርነት በጀግናው የትግራይ መከላከያ ሰራዊት የተሰላ የውጊያ ስልት በማያዳግም ተቀጥቅጠው ሙትና ቁስለኛ በመሆን ጥቂት ደግሞ ተማርከው በትግራይ ሰራዊት እጅ እንደገቡ ይታወቃል። እነዚህ ወራሪዎች በአዲ ነብሪድ የጀመሩት የማጥቃት ዘመቻ ሳይሳካ ሲቀር አንዲት የሻዕቢያ ብርጌድ በአዲ ኮኸብ ቆርጣ ወደ አዲ ዳዕሮ ለመግባት የመጣች ብርጌድ በትግራይ ሰራዊት በከበባ ገብታ እዛው ታሪኩን አቀርታለች። ይህች ብርጌድ በትግራይ ሰራዊት ከአዲ ዳዕሮ የተነሳ ሰራዊትና ከአዲ አባዮ የተነሳው ሌላኛው የትግራይ ሰራዊት በከበባ ውስጥ ገብታ ነው ወደ አፈርነት የተቀየረችው። ይህ በተለይ በአዲያቦ ግንባር እየተደረገ ያለው ጦርነት ላይ የኢትዮጵያና የሻዕቢያ ከባድ ብረቶችና ታንኮች በእሳት መጋየታቸው ከሳተላይት የተገኘ መረጃ
አያይዘው ይጠቁማል። ይህ አዲስ ኪሳራ ልክ ባለፈው በባድመና በበራህለ ግንባሮች ያጋጠመ ፈጣንና ብዙ ኪሳራ በአብይና በኢሳያስ መንግስታት ያወረደ ጦርነት እንደሆነ መረጃው ያስረዳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሻዕቢያ ሰራዊትና የአፋር ሚሊሻና ልዩ ኃይል በአፋር ክልል በበራህለ አድርገው አዲስ የማጥቃት ዘመቻ መጀመራቸውን ታውቋል። እንደሚታወቀው ባለፈው ሳምንት በበራህለ የመጡ የሻዕቢያና የአብይ ወታደሮች ሙሉ በሙሉ ተደምስሰው ሞት፣ ቁስለኛና ምርኮኛ ሆነው በሚዲያ የተዘገበ ዜና እንደነበር ይታወቃል። ይሁን እንጂ አሁንም ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊቱን በዚህ ግንባር እንደገና ልኮ ጦርነት ከፍተዋል። ላለፉት 2 ዓመታት በፋሽቱ አብይ አህመድና ባረመኔው ኢሳያስ አፈወርቂ በከበባ ውስጥ ገብተው በረሃብ በበሽታና መሰረታዊ አገልግሎቶች እጦት እየተሰቃየ ያለው የትግራይ ህዝብ የነጻ የኢንተርኔት አገልግሎት ማግኘት አለበት በማለት በውጭ ሀገር የሚኖሩ የትግራይ ዳያስፖራ ማህበረሰብ የፊርማ ማሰባሰብ ፒቲሽን እንደጀመሩ ተገለጸ። ይህ በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ትብብር ሊደረግ የሚችለው የስታርሊንክ የተባለ የነጻ የሳተላይት ኢንተርኔት አገልግሎት በአሁኑ ሰዓት ከሩሲያ ጋር ጦርነት ውስጥ የምትገኘው ዩክሬን እንደተፈቀደላት ታውቋል። ስለሆነም ከዩክሬን በላይ እልቂትና መከራ እያስተናገደች ያለችው ትግራይ የዚህ ዕድል ተጠቃሚ መሆን መብት እንዳላት የገለጸው የዳያስፖራው መልእክት እናም በመላው ዓለም የምንገኝ የትግራይ ዳያስፖራዎችና የትግራይ ህዝብና ትግል ደጋፊዎች ይህ አሁን ላይ በየማህበራዊ ሚዲያው እየተበተነ ያለው የፊርማ ማሰባሰቢያ ፎርም በመሙላትና በመፈረም ግዴታችንን እንድንወጣ በዚህ አጋጣሚ ሚዲያችን ታይም ሚዲያ መልእክቱን ያጋራል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአብይ አህመድ መንግስት የሚጠቀምበትና የሚጓዝበት የማጭበርበርና የውሸት መንገድ የኢትዮጵያ ህዝብና የዓለም ማህበረሰብ ለማደናገር እስካሁን የተለያዩ የውሸት ሴራዎችና ስራዎች ሲፈጽም ቆይተዋል። አሁንም ይህ በምስሉ የምታዩት የትግራይ መንግስት ሎጎና አርማ እንዳለ በመውሰድ በወረቀቱ ላይ የትግራዩ የቁርጥ ቀን ልጅና የነ አብይ አህመድ የራስ ምታት የሆነው ጌታቸው ረዳም በአሁኑ ሰዓት በበሽታና በስነ ምግባር ምክንያት ከነበረበት ስልጣን ተነስተዋል በማለት በየማህበራዊ ሚዲያው የውሸት ፕሮፓጋንዳ እየነዛና እያጭበረበረ ይገኛል አብይ አህመድ አሊ። ይሁን እንጂ ይህ ወረቀትና መረጃ ፈጽሞ ከሐቅ የራቀም እየተፈበረከ እንደሆነና አቶ ጌታቸው ረዳም በአሁኑ ሰዓት በመልካም ጤንነትና እንደተለመደው በስራ ቦታቸው እንደሆኑ ሚዲያችን ታይም ሚዲያ ለመግለጽ ይወዳል። በአብይ ጀሌዎች የተለቀቀው የውሸትና የማጭበርበሪያ ሴራ መሆኑን ማወቅ አለባችሁ እንላለን። Ega timing akka juutti gurbaan garaan goggoyne dalaga jiraadha. Ani amma gabaabatti wadi jannuun adeero haasoo mataan dhukkubsini shari'aa rasul. Warri wayyaanidhaa mataan dhukkubsina. Geetaachoo Raddaa gadi baafne jechuudha. Garaan jiidhaa fi goggogee haasoo ni danda'an danda'u akkasii beeynaa jechuudha. Kanaafuu haa bal'ama nu haa taatu. Boruuf iftaan jidduutti Geetaachoo Raddaadhaa yoo asirra fiduu baatte guyyaa 8 kan dhufutti gurbaan dhugubattu garaan goggogee haasoo hin danda'u. Tumte dubbin Ibrahima Abiy Ahmad Ali daatu khijibe yaa khinuti inni khijibu isa khijibdanu akkamitti adda baafannaa jechuudha. Akkitti adda baafannu Geetaachoo Raddaadhaa Baalchaa Saafoodhaa asirra baaftanii nu garsiisu. Gaafanni asirra bee haasoo isaa ka durbeen sun nu garsiise odoo fuulan guurre jechuudha. Badhiyootan akkana yaa jechuudha yoogaa dubbatulle በሰሜኑ በኩል ያለው ጦርነት አዳ ዱበታ ጮኸያ ሀዱብን ወፈካቲ ሀዱብን ፒፒ ሰለጓን ከሲ አዴ ፉለ ጉሬ አከለ ጃፋ ሰው ነገር ጌታቸው ይሰን በርሱራ ሳዱ ባሰ ጮኸያ ፉለ አከለ ጆኻላ ሀዳፎ ጉርባን ፈያ ቀባ አከድሩ ሀሰው ሰንት ጮኸይ አከለ ላቆመ ዲበቴ አከለ ቲዮ ኖ ጃሰ ጉርባ ፈያ ቀባ ዱብቴ ሰን ዱቢ ዱጋት ጮኸይ ኦጋሃን ጋቤቴ አከሸቦ ሚዲያቲ ዱቦን ፒፒ ሰንቱ ዱጋኑ ፈካታ ተራስወታ ሂሳቦ Oduutti aantu saboo waan waraana naafite shabo akkana eta Geetaachoo Raddaa booda mee wara jolle eebbifamte san naafiti waraanni dhiyoo targaa eebbisaa jira quba qabdanii jechuudha. Waraana eebbisaa akka jiru quba qabdanii gaa waraanni eebbifame san waan inni dalagee sanii gabaasu barbaada jechuudha. Waraanni eebbifame sanii waan bareedduu dalagaa jira meeshaalee hedduu nu bobbooji'ee jechuudha. Meeshaa qofaa minamallee nu booji'aa jira. Waraanni kana kuno waraanni kunummaa dhiyootan eebbifame asirratti illee kaasanii gabaafne jira. Bar joolleen tiyya dalaga jirti maashaallah ijaamtu irraa qabu ammallee waraana bilisummaa Oromootiin mirgaan nu gala yennaani joolleen tuni bobbaafatee jechuudha. Bobbaasanii kan ilaalan jechuudha adeero eha 00 mawakam makina takka oofanii ilaalanii mi waraana kanana ka joollee tanallee waraana oofanii ilaalee jechuudha. Joolleen taariikha dalaydee duuba shakaa shakte
karaa tuulamaa kanatti meeshaan gurguddoon isaan boojjenuu nama ajaa'ibsiifti jechuudha. Kanaafuu ijoolleen tun taammaanuu akkana gaafa muuxatte mala tanaasa gaama tafinfinneen beektee imala finfinneedhaa baannu sani ijoollee tanaasa tafinfinnee seenuu teessu meeshaalee samiirra nuu deebisi meeshaa hedduu boojjite. Aboo waraana keenyaan galatooma jaaha boommanni kaakamu. Waxa ilillee haaraa fi galatooma mirgaan galallee nu jaa jechuudha. Ijoollee haaree tanaatu seenaa ajaa'ibaa dalagee jechuudha. Reediyoo raarraata biyyoolessaa isaan dhageessaa dishkaa tokko jaa. Qawwee PKM ati habba aronno lakkoofsisii hedduudha rasaasa hedduu wajjin boojjite jechuudha. Shabboon dhaadhaadhaa godhee isan garsiisaa. Ijoolleen tun badheen gaddu eebbifamte yoo har'a akkana goote yaa rabbii kiyya baatii sadi booda hagala seenaa hojjetti jechuudha. Ijoolleen tun akka ibiddaa qeerreensoo tana leenjifatanii gaa hedduu ni gammachiisanii kun ammoo kijibu ijoollee miti tuni warra lola isaan geesse jechuudha. Alaqoota isaaniitu as gubbaa ta'a akka agartan kana kun olaa beekte duruuni waraana babboojjihanii waraanas boojjihanii wafayyaada warri lilli facaasaa jirtan waraanas boojjihanii hagamanaan agartan kun imma boojullee miti gaa warra galee jechuudha. Ajajaa poolisii illee tokko galee waraana bilisummaa Oromootti fayyaa adaan anaa dhufu jaa boo welkamii barreessaaf ammoo xiqqashoon itti aara qabu juusa ijoolleen beektee piippiituun juusafaa jaalatti juusafaa maangoo isanii ergirisafaa ta'an jiran. Keessummaa tan akkatti simattanii beektanii jechuudha. Amma afaan goggogaa suuraa kaaftanii hoggaa suuraa naa kaaftan billaa aleekum wayi juusillee taatu harka kaaya. Bargarallee sanii ergine mokkam piizaas ni qabna mokkam dura kaayaati kaan bis akka dhufuufi jechuudha. Boo akkas godha boo banni dalagaa akkamis jechuudha. Leenjii keessatti sanii nimsine jechuudha. Simannaan beektee first classii ta'uu qaba. Welcome jetteeni dura kaatee miillaa sirraa dhiqii juusaas harka kaaya kaateeroo. Mango diotana ni dhume ananas itti khanna billah alaykum keessummaa nu dhufte tana nu taqabbala isan janna warra dhufe kana ammoo ka welcome jannan warra bilisummaa Oromootti makame wari galatooma isan illeeni meerra yabda amalle shabbo gara olmeetti deebina olme dhageeffanne gaa qabxi itti aantu isan dabarsaa waraanni keenya waan darsarra oole meegaa galmoo Oromoodhaa waan isin jettu tiyaada. Dhiiffataan roorroo sabaa farri impaayir bututtu Itoophiyaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Buna Beddelleetiif ba'a Wallaggaa jidduu hataate riqicha arjoo dhidheessaa irratti tarkaanfii akka malee goggogdoo fudhatee jira. Abdiin walabummaa Oromiyaatiif wanteessa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Arroon Koloonis 12 barkum 2022 waareen dur tarkaanfii waraana biltsiginnaa irraa fudhateen diin du'aaf madoona dabe meeshaalee gugurdaa hedduu irraa hiikuun kaallee fayyaa qabuun injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Loli horriqicha arjoo dhidheessa irraa yoo ta'u humni diinaa irraa dhibba battalumaatti jeesuun 60 madeesse nam 23 fayyaa tarkaan qabuun diin abdii kutachiisee jira. Gammeeshatiin diishqa tokko isnaaper tokko AKM 65 rasaas AKM 3 rasaas BKM 1,200 rasaas diishqaa sanduuq lamaaf meeshaalee waraanaa hedduu dhuunfachuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Humni diinaa daandii riqicha arjoo dhidheessaa warshaa sukkaara arjoo dhidheessatiif daandii cirracha gurraacha Buna Beddellee reeffaaf madoo isii irraa gatuun kaafti lubbuun tiyyaan nabaasi baqattee jirti. Uummati Oromoo naannichaalleen tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo fudhachuu jir kanaa gammaduun gammachuu isaanii ibsachuu jiran lolli bilisummaaf walabummaa Oromiyaatiif taasifamu jabaatee itti fuuf injifannoon uummata Oromoof oraa bulaa deebana. Ammoo tokko beektee harka kannate shishaa gaafate jaanii boo shishaan qabnu jaan nuti waan akkanaan qabnu shishaa jimaa sijaaraa kana nu gaafatina ammoo oranjii yoo feetan anaanaas maangoo kana lafaa qabna jechuudha. Kana saniif kanina bargara fa'aa feetan big mac moo cheeseburger waan feetan himadha. Pizza cheese karaa jira yoo rabbi cheese ne gwa dhufe saniif godhani ala kulli hal akkuma hundattu madaalli feeteenu mooraan bilisummaa Oromoodhaa bashbash adeero bashbash mooraa teessanii nu bira khorosho woniin jiru beete koshoro uma jettanii wani goggoyduun isaan ma nyaatan san jirtu jechuudha nu bira jiidha saba jiidha irraa dhalannee jechuudha. Kanaafuu warri waraana bilisummaa Oromootti makamaa jirtan galatooma yennaan gara kaabaatii isan geessa wallo waliin haa taate jari lamaa kun jaasaaf jaartiidha jechuudha. Dhaamsi nu qabnu karaa Wallaggaatiif kanaa jechuudha. Adeero jaartii teetii sidhachiisi ati sidhadhu duba ilaayom duraa kaataa jechuudha ilaayom duraa kaata. Horro raasii ari'anii beete guduruu raasii ari'anii horro dhuftee deemtee shaamboo jirta mokkam
وخيري داي بيتي بقولو غرغريتي قويتي بتاد لون امارتي تبچو جرو خنا ني قوي بتادا اورومو بكجرتنت ولور لالدا ولور لالدا نمي شريف واديا دابچو اندونجو ولو دملال ام ببادي مجابر وخاجارتين ترى هاديرو جارتين جارسين خنا يچوي جارتين تمدي زندارا تناغرتني بو ولو تيا برو دوكره هدان دبر رورون ونمنو رورو سنجو اديرو ابو رام بريدن جري ما شاء الله جامتو راقه بوتي عمري سانا ديريسو ورخا ولي بلو ور والو ربي ها غدو يچوي ሙጫ ኢሳኒ ተኮለ ኢሳኒ ገርሲስ ሙጫ ኢሳኒ ተኮለ ኢሳኒ ገርሲሳ ወሎን አከነ ኹዶላ ወሎን አከነት ጃሳፍ ጃርቴን ሂዳተኒቲ ጅራተን ጀቹይ ሙጫን ጥቃን ኩንለ ኸይሳኒቲ I think so anu fakate chuya wol bir sura bikota arkade mucha isaniti amma balesaniti kana ga ummanni walloda tikka fi guddala gurban kuno bo kami tola nagartani lalme billahi isa wo khana burtuma daima sakana fina chuya khabete billahi latidi be jasa fi bultis takana fina la tajasa fi jatina hidatan gafu oromo lakka wallo khana dambait wo kha bete abu anis walloda nyuje وفياده وانس ولو دا بريسا فيادو فياده اديرو عمرو ساتي وفياده انس ولو بوكنا خابو جرانا ولو تنحمل نو خنافي نامو اوروميوم ما يچنا كلاچوي وسبونم ما برخونه ومن فيان قبدني سبونم ما برام ما موچان كون غدي چوي غراغر ماشي اسرت رغا سني خن سبونم ما يچون ولا موچان كون غدي ورنا ديس موچارت موچان سبونا ውጭ ዋዳ ወፈቴ ወከም ሙጫ ጥቃ ሰሸቦ ውጭ ጥቆ አኹሮላ አመ ሙጫ ኩ ሰቦና ዳጃን የቾይ ቦኻኑ ጉርጉዳ ኩማ ሰቦና ፍንጀነ ቃኒ ዳቾይ ቃኒ ወበብረኹን ነመ ጉለንታ ሰቦኑማ ብረኹን ነጀር ኦሮሚዩም አማ አከረ ኹሮላ ጆሌት ጥቆ ማፋን በርሲሱ ውጭ ዋዳ ውሱ ኢሳን ከነ ሰቦንሱን ጆሌት ጥቆ ዳፊ የቾይ بووني أبا وفي كافا سبونم ما نايسني رفسين يتوي سبونم ما وانجولة تيكورا كنوسين أوروميوم ما نمو جرى لما سني يتوي نغرسيس نما بيته بيا في تفلمتو أوروميوم ما جنان يتوي مالجتو جاللا بيا تيتي كفتو دانغا ختيرا هيكو ديدو إيه بيا تيتي فلمتو سني أوروميوم ما جاني أبو خا أوروميوم ما سرب نواهنو يتوي وسبورم ما تعمت شنتم بيته نما خينيا دائما غوتي ام بفتبر بور امته غغدو خنا بيته كجولت تكو بويا تخو يوغا خوتدو دانغوشتو نو سبورم من نو في سمبتي نو سبورم ما بو جولتي نافي نو غغدو اوروميوم فالمنه اورومياتينيا بلا سباسو قبنا ولي قال له كم ابو يا ربي سبورم ما جولتي نياخن نو فامو اوروميوم ربي نو اخن وامنجا كبتي تدبرتوتي اتانتو ندبر شبو وانس ولو ورجت تنقلتوما ايغا ولو خيسابه هداف بيتي جولي باتي تنا يسن افيرا يچوي جولي باتي تنا بيتي تولب بوني اسكستا مدير وتن غيرتا جانيني وتي اداد دابر وتامبر نمو بيتي ليدان كبه تان توربو سيتي با هوغا بوسين سيكابه كيساني سن غوغودتا يچوي تومبر بونا قبدي با غبوتي كسي ولكاتي ولي تيسي قبته ابو لرا تولا ديبر كسي ولين تاني wo wete kirtan tomo jolle bate taratini hada
akkanattiin magaalaa baatee dhaqeetiin magaalaa baatee tanatti sanyoo gabayaa jaalee jirti ijoollee walloodhaa mee naasirreessa jechuun guyyaa magaalaa dhufan guyyaa isniidhaa jechuun sanyoo gabayaa jaanii ijoollee warra waa yuutuunii fi beetee warri baadiyyaa tanarraa ni dhufan guyyaa san beetee harrittaa isii kaayyattee boona isaanii ni ajaa'ibdaa jechuun takka harabbina kaaseetiin qabee akka isaa kanatti tijaajeetiin itti wallaale akkasitti ulee raanaa rihatanii jechuun. Amma beete leenjiraan jee rabbi jee gaafa Oromoo deebi'ee ammoo baatee deebi'eetuma magaalaa sanyoo sandaqee odoon akkanatti sirbine qaalimaatti odoon hin galfanne raanaaf jechuun woo qaalichi raanaa riyatee jechuun banna irraa dhugaadha sanyoo gabayaa jaanii jirti woo ijoollee walloodhaan akka jibsiiftu jechuun akkatti beeti kana mee dhageeffadhaa bara akkatti faarsu. Akkana leenjabdee wajjii seenee erbanii yeroo jaalalaa wajjin nu erganii. Tekon aga bemma. Kami se tingala godam bara jalalle waliti mafasiga bara. Ekkasi firra taa'uu saniin dadhabe haa qaamni kiyya kun si beeytanii gartan moo akkam wagaafa san akkana miira warbaa tokko jechuun yoo boo'iraadha akkamitti akka isaa kana firra xuullee duuba intala hojii akkas jechuu danda'a xiqqoonumaa yaalee jechuun jilbiibbadheetiin laalee akkasiin na tuffatte duuba amma gaafa biyya deebi'e ammoo numaan falmadhaa jechuun itti deebisiif beeshabbo ammoo firra xuullaa saniin dadhabe. Beete dubartii isaanii tokko dhiiraati. Kunnas dubartii isaanii tokko dhiiraati jechuudha. Anyway ubaleen keenya hawalloodhaatiin rabbi ammallee irra isa raansu isaniin dagannu isaniin boonnaa eebar isan mataa Oromoodhaati jechuudha. Geographically mataa barisan olii isan jirtanii Oromiyummaan illee moodel Oromoodhaati. Waa sabboonummaa jettee Oromoon taarraafu jirti. Sabboonummaan waan ijoollee xixiqqooti jedhan Oromiyummaa abbaa biyyummaa barbaannaa jechuudha. Shaggooyyee fi ragadaan hin dhaadatina kun waan ijoollee xixiqqoodhaati bara. Shaggooyyee ragadaa fi wuccuu fi maarree tarmaan dachii balleessitanii jechuudha. Haga silaa sirbuu fi ragaduu fi shaggooyyee fi tirriidhaa fi waan ijoollee xixiqqoo kanatti abaa'oo fi kaafaan biizii isa godhanii jechuudha. Mee Oromoo gadii tana laala. Oromoo gadii tana uffadhu jiin dhiichisi jiin namni sii ga'uun jiru bara. Hoggaa falmiidhaa horiitee galtii jechuudha manatti. Wadhiirti tanaa jechuudha. Walii gallamoo kam Oromiyummaan nu barbaachisa akka walloo kanatti malee sabboonummaan waan ijoollee xixiqqoodhaati itti dhaadatina. Waan ijoollee xixiqqoodhaati nuti immoo nurraa nu eegamu maali biyyaa fi biyya teenyaaf falmachuudha qabxi itti aantu na dabarse. Akkana jetture akkana jetture akkana jaa hadeero. Ati oke khiyya kabet qabti itti aantu irratti gurbaa kanani beeytanii micoottu waluma fakkaatanii jechuudha. Gurbaan kun areeda irraa haadanii micoodhaan waa takka garaagarummaan qabanii yoo obboleeyyan taatanii isin beeku jechuudha. Yooni maanyaa fi taanis maanyuma jenna akka walitti maanyaan lamaan tuni wal janaajjanuu jiran. Akhi wal janaajjananii jechuudha dhiyoo tana baasaa bahe. Tigree fi dudduuqee wal janaajjananii jechuudha. Eber mata duren janu bete yekirta ma jesa maad janiti wajasoni wali boynya tuki gurba sharukhani wali nidure ya bareedu ti jam beteni ወይኔ የኔ ወለላ ያቲሲስ የኔ ወለላ እንዴት እንደዚህ ሲደበደብ ዝም ብለ ጨከንክብኝ የት ዲላብይና ከዱፈ ዱከለ ራኻሶ ኢሰላ ማዲ ገራጀ ባተኒቱማ አብይ ወጅ ዱከለ ራኻፍተኒ ሃሶ ሲቲ የቹኺ ጀናጀና ትግሬዳቲ ፊ ቤቴ ጀናጀናን ዱዱቀዳሞ ዋንሃሪያ ማገረ ሜትሪ ያዳ ነገሮች ተበላሽቷል ግን አትሊስት እየተደረገ ያለው አብይ አህመድ አይደለም የኢትዮጵያን የዋህ ህዝብ
እግዚአብሔርን ማሳሳት የሚችል ጋኔን ነው የመጣው ኢትዮጵያ ውስጥ። አሳስቶታል። ተደረገም አልተደረገም በትግራይ ውስጥ ተደርጓል ብሎ ሰውን አነሳስቶታል። ቄስ ከመነቁሴ መርቆ ሸኝቷል ወደ ትግራይ ወታደሮቹን ሊያጠፋ። አንድ የኔ ቅሬታ ምንድነው ትግራይ ውስጥ ከተገባ በኋላ ተፈላጊዎች ወይ ተይዘዋል ወይ ደግሞ ጠፍቶ በረሃ ከገቡ በኋላ ህዝቡን ሬስኪው መደረግ ነበረበት። ገባ? የተፈለጉ ሴቶች ናቸው ወይስ ህዝቡ ነው የተፈለገው? ሴቶቹ ናቸው የተፈለጉት። ንብረቱ የአክሱም ጠቅላላ ንብረት ወደ ኤርትራ መሄድ ነበረበት። ዮኒ ወደ ጎንደር ቢመጣ አይቆጨኝም። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ዛሬ በርዝዴይ ነው። ዛሬ የተወለድኩበት ቀን። ወደዚህ ቢመጣ ያ ሁላ ቅርስ የትግራይ ወደ ኤርትራ የሸሸና በኢቤይ እየተሸጠ ያለው ወደዚህ ወደ ጎጃም ወደ ጎንደር ቢመጣ ለኔ ይሻለኝ። ምክንያቱም ነገሮች ሲበርዱ እውነቱ ወደ ቦታው ይመለሳል። መመለስ ካለበት ከሌለበትም አትሊስት እንደው በጣሊያን ጊዜም በምን ጊዜም ተዋክቶ የሞተበት ህዝብ ነው ንብረቱን የወሰደ ብለህ ታስባለህ። ይነውንት ግን አልፎ ወደ ኢቤይ እንዲሸጥ ተደረገ። ከኢቤይ ላይ የገዛ ነው ብዙ ንብረት አለ። የአክሱም ማለት የኢትዮጵያ ንብረት ነው። ኢትዮጵያ 3000 ዓመት ታሪክ አላት ከተባለ ታሪኳ ያለው ትግራይ ውስጥ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ታሪክ ኢቤይ ላይ ተሽጦ ስታይ ያማል በጣም። አረንጓዴ ቢጫ እኮ ታሪኳ ነው። ጥሩ ቢሰራበት መጥፎ ቢሰራበት እኔ አምንበታለሁ። እኔ ሁሉ ጊዜ ነው የምናገረው። እኔ ኢትዮጵያዊ ሁኜ ነው የኖርኩት። አብይ ገብቶ ትግራይ ላይ አታክስ ካደረገ ድረስ ዮናስ ኢትዮጵያዊ ነበርኩ ብትለኝ አላምን። እኔ በትልቁ ይሄ የምታየው መስቀል እዚህ ጋር ጀርባ ላይ አለ በኢትዮጵያ ባንዲራ ከለር። እኔ ዛሬ አሳይ እችላለሁ። በትልቁ አረንጓዴ ቢጫ ያለበት መስቀል አለኝና እኔ ነበርኩኝ ኢትዮጵያዊ። መስቀል አርኬቲ ጀዱ ጋኸቲ ጅንጀና ከበሬዳዳ ዱደህ የጉባማ አረንጓዴ ቀይ ቢጫ ጅሬት ሜ ኻዴቲ ያማንዱራ ከጉጉደቱን ሲአርኬፊንጀ ኢትዮጵያ አባራ ባቴቲ ጃላልቴ ሀረሪ ሰይ ዱፍተቱን ተማሊቲ የቹይ ሐመ ዱደ ገረገልቴ ወዱ ገርሲሴ ኻይገኒ ቀበቴ ዱዲ ኸማሊ ሚቲ ዱዲ ኸማሊቲ ገርሲሲ የቹይ ዮ ኸቀባቱ ሳቴ ኤንዌይ ጋጀሪ ከለ ወልጀናጀና ጅና የቹይ ዲሮ ሻሩኻኖ ተራማል በረታ የቹይ የቀልብ ትጃር ያ በደቤቴ አከሚ ሲንጃ ዲሮ አዲስ ካውሮ ቦጀና ጀነዶ ዲሮ ቦኹን ካከሚ የቹይ በጀሪ ለፈጀላ ፍጣቹ ጅራ ድረቲ ለፍን ካቀለሳ ራራቴ ጀና ጀነቲ ሶሮሞ ዲሮ ዴፈዱ በዲ ፍራዲሲ የቹይ የኦሮሞ አራርፈዱ ጀሪ ለፈጀላ ፍጣቹ ጅራ ዋንደባቲ ሙአከም አሞ ቤቴ ጀራ ለማን ከናን ወኒ ጁቹ በርባኖኒ ሜቀብቲ ታቱ ነደበርሲ ጀሪ ወልጀናጀና ጅራ ሻሩኻኒ ሲዮ ሲገልቴ ኦሮሞቴ ዴቢፈዱ ጀሪ ነሙ ቢከዴቡታ ነሙ ገደፊ ገሉ ጅራቲስ ገሊ ዱባ ኻሊም መሐመዲቱ መኽማሰ በሬዳ ተቋስራ ኻዬ ቹይ ኤጋ ዱቢዲሳ አማራ ፊ ዱዱቄ ፊ ተጋሩዳቱ ኦላዳ ጃን ዱበጋ ቤቴ ተጋር ኦላን ኩኒ ሆጉ ዋን ትግሬ ቀብዱ ኸኒ ናፈጃን ኒናፍ ከመለ ዋኞዳ ዱዱቄ ኸናቱ ዋኞዳ ዴሮ ሓሲዳ ቹይ ዱበጋ ኦዶ ዱአይ ጎደቱቲ ዱበ ረቢን ጉያ ተከዱብሴ ጃን ወይ ሳሊ ጄኻ ተስገባ ኢሳሊ ዱብሴ አቦ ጄንጃን አረ ዱአይቴ ሙስተጃባዳ ማል ከዳታ ጄን አሞ ጄን ዋን አረ ከዳቴ ሁንደ ሲፊን ጎደ ጄን አሞ ኦላ ኸናፍ ደቻን ጎደ ጄን አቲስ ዋን ቤቴ ከዳቴ ሁንደ ሲፊን ከና አሞ ኦማን ሲኸነን ጋ ኦላ ኸናፊስ ደቻ ጎደ ኸና ጄን ረቢ ጃንካ ዱዱቄዳን አከሳን ጃኒት ሆጉሰይ ዱዱቄ ሪቲያዴ ጄን ያ ረቢ ኺየ ጄን ኤጋ ዋና ኸኒቴ ኢሳንፍስ ኸኒቱ ታቴ ኢጀተከለ ራባሲ ጄን ዱብቲ የሰኒ ገልቲ ኤበርጋ ኢኒ ተከደቤቲ ጀራሞ ለማኑ ጃምሱ ዴማ ቾይ ኸዳፉ አዴሮ ዮኒ ማኛላ ዱቢን ከለሲ ያገልቱ ቾይ ቤቴ ዱዱቄን ቤቴ ኢዳ ትግሬ ዋር ከቱራ ኢኒ ጀተከደቤ ኢሳና ከይ ጀለማኑ ደበን በርባዳ ቾይ ዱአይ ዱዱቄዳት ዋንደባቲ ሞከም ኤከስ ጀ ከደቴ ቤቴ ያ ረቢ ዱ ኸረቢ ጀን ሃያቦ
arraka guyyan keeti woma fete himadhu ammo jeen waan si godhu Allah kee kanaafillee dachaan godha jeen itti yaade hayye ya rabbi hiya kala gootu jeen ija takka na dhaamsi jeen jara sanillee ija lama na dhaamsi jeen beete dubbin isaanii takkanaati jechuudha waata beete jinjanaadha dhumtuu miti ikhabar shari'a zaahira deero iyo isan lamaan akka sabatti miti akka dhumfatte wo khama rakkinan qabdu jechuudha isillee tadeessu siyaa godhu jennaa jechuudha yoo ta'e isan lamaan taate yoo mokka sabattaate hadura du'a umatee santanaa sirreeffadha durame warri dudduqeedha tagaaruudhaafu hadura rabbi haa kadhatu jechuudha ija dhaamsuu miti du'a umasirri haa godhu gabaabinaan egaa isan lamaa yoo wal araaramtanii kajuu gaafa dubbiin tun dhugaan namuu bikka deebiteef araarri dhufa jechuudha ifin dararina tagaaruu fi amaarri araaramuudhaaf hin dararamina araarri kami dhufa gaafa 2018 dhabne tagaafa milik dhabne gaafa dhugaan oromoodhaa galte namuufu dhugaan keessan sadii galti jinjanaadhaaf illee waan if darartan hin qabdu jechuudha haga immoo dhugaan saba kanaan galinitti ilaa guyyaa qiyaamattu nagaa jiraan beekte gaatuni tun waan hin jirre jechuudha mee irra kaayif hillaallee isaa jara lamaa wal janaajjanu wanni kanaan afeeraa jechuudha wara wal ariyatu kana egaa wal arihachuu kanarraa laalladha dubbiin eessa baddee akkasitti sanii agaltu jechuudha meera kaa shabbo malit kakaleessaa san jiru ka warra baaskilaatiif warra boorsaadhaa san haya shabboon buteetti fidaa fi gabaabinaan namicha boorsaa butete kakaleessaa agartanii boorsaa butee fiigee bar abbaan boorsaadhaa saayikila namaa butee kutee bar abbaan saayikila ammoo makiinaa namaa butee kuteen motorsaayikila namaa abbaan motorsaayikila minibaasa namaa buteen kunne abbaan minibaasis ka makiinaa namaa butee kute abbaan makiinaatis tiraaktara namaa butee akkasii wajjala fiigaa yaa'anii gaa hoggaa boorsaan abbaa boorsaatiif deebe wanni biraa hundinuu abbaaf deebitee jechuudha dubbiin tarbadeero gaafa dhugaan oromoodhaa galte namu alaa galtaniiti tunguroo isan calaw wakaraam jiran abu kuno laala kuno laala abbaan boorsaa kute kuno motor saikila jala kute abbaan beete saikila abbaan motor saikila da minibus fudate abbaan minibusis amma gabba utaaga abbaan minibusis gabba ufta dhiro mal godhu uta abbaan minibus wajari wajala kute kutan abbo hodo dhufe ninis maltif darbe dhiro abo ninis makiina namatif darbu dem subhana khaddo kute bo makiinatis abbaan minibus makiina namatin kute makiinaa namaatiin kute bar waan kaaba deemu jirtu tanaa jechuudha jiran khoro gaagwaa dhufe dhabe mookam eenninis gaama makiinaa namatiif darbuu deema tiraaktaratti subhaanallah makiinaa namatiif darbe tiraaktara harkatee mofirra tiraaktara seenee kute abbaan tiraaktarati jala fiiguutaa maayiratti gaa wal gahanii toggaa boorsaan abbaa deebe namuufuu dhugaan deebitee jechuudha yoni manya dubbi deebisaan kanuma jechuudha jinjanaadhaan miti kan beektee dubbi washallaablaab kaabaa wanni qabbaneessuu danda'a dhugaan oromoodhaa galuu qofa jechuudha gurra isan calaw wokkana miti gaafa dhugaan teenya galte namuu nagani harkattanii jechuudha haga immoo dhugaan teenya galin akkanuma wal argattan ebar dubbi waa shaarukaanii ba shaarukaanuu argamu jira wakka innis beektee innis abbaa saayikilaatis akkana kun dhukkee irraa haasaa jettan maaliif boorsaa kiyya irraa fuutee sinjee waa boorsaa kiyya amma abbaa saayikilaa dhufee garafaan ilaala abbaa saayikilaatis ati saayikila kiyya maal irraa fuutaa sinjee saayikila kiyya hattuu qushaasha abbaan saayikila abbaan amma kun abbaa minibaasiitti dhufe hoodoo kan minibaas hatees dhufe waati ati baaskila ibaarri kiyya motora kiyya maaliif irraa fuuta qushaasha خور أبام مخيم با أبام مخيلاس دوفي خموتورا هالوكر راس أكنا ولد جري براديرو لا وداي داي أكاجايبت وشا لاب وداي سجهت تنا ونندينو أكنا خلود إيتين خبرات دوفا مونو دوفي أبان تراكتراتيس خوت أبام مني باس خور أبان تراكتراتيس جبو إيتين ما خميني باس كنا جبو فدبو الرابني جبوس اتخن وشا لاب تافقي سنجي تافق أبا تراكا فما أبان تراكا اللي دوفيقا
أبا مخينا هر أكر رخاصة واني خابات هرباديرو هي كبران بربادين يوني خين ترمات ديبو جراجوي إيه وانو رابط تسن وديبسا كافا سنة مفروض وغاني ديبتي كابتي تانتو ندبرس أكنا نجتوري أكنا نجتوري أكنا نجتوري إيه كلام جتوبه هادرو أما أولمي غير خابا هوغا دچانه دبين ججب دمو تغرين تراتر نم بفني شابيا وانا بفني تشخي أما غروغا آكي والدين ويتاني تشخيني سودا دي برما هوغا أما أوبيديون وياني دولتو خانا يا ربي خي وياني دالي أوبيديو وي دبين غابيتي خا قرآن خيس ربين هاد أبا بيتي جبيسا يا موكم أبا إلمتو إلما باتو أبا إساتو موكم يساتو دبي إساتو ندبت أما المشابهات خشابهات مجرات شوي إبرقا بيتي ولي دوري تورتي جان تامان تورتو إبيتي دورا وياني داتو شابهات بديدة لك أكاسي ربين جزاء ilma ha hota waxaan beeyte tigreed afdeebise choyo video dani jaza wayan afdeebise meemalala aka wayale shaabe agoti wanta baatimo ak walideen tu wajar dino la warani firona akate akana jalture la hono የአዲያቦ መሬት ጠላቶች ወደሚነዱበት ማገዶ እየተማገዱ በሚለበለበው እሳት እየነደዱበት ያለ ግንባር ሆኖ እየቀጠለ ነው። ፋሺስታውያንና ወራሪያን ተዛዝለው የጀመሩት ወረራ ተዛዝለው እየተቀበሩበት እንደሆነ የትግራይ ቴሌቪዥን የጋዜጠኞች ቡድን ከስፍራው በላከልን ኤጋበር ሃሶዲ ሳሪ ነመቶላችሁ የሃሶዲ ቤቴ ወያል ሄዳ አኩመ ኡኸወል ኻየተኒ ሎላ ኸነሰነንቲ ኡኸወል ኻየተኒ አኺረ ኩተንጃል واندباتي وكم اي اوبيديو بيتي ويا ما جتري شابي اتو اوبيديو خايتي لولا وليد دقاليتو شابي في اوبيديو وجا اخر كتن فكر اسك مقابر يچون كساديرو يبرغا فكر اسك مقابر يچون يبر جاله لوغاجان جاله لشابي اتي في جاله اوبيديو تربنا ما اخر نو يچوي همبيخو بودي ساني امو بودي ساني بيخو اممو جالتي ساني بيتي روميو جوليتو كسيت ولين جالني اسا ساني بربادي لاليتين فكر اسك مقابر قف خيس يتي چوي جالتي شابي افي وياني لا تاما ميفود ديبسي اكت اخ خايتري لولا ولي سينني وجين غلفو لربي تركافتن بي راسل بيس اتريادا የአዲያቦ መሬት ጠላቶች ወደሚነዱበት ማገዶ እየተማገዱ በሚለበለበው እሳት እየነደዱበት ያለ ግንባር ሆኖ እየቀጠለ ነው። ፋሺስታውያንና ወራሪያን ተዛዝለው የጀመሩት ወረራ ተዛዝለው እየተቀበሩበት እንደሆነ የትግራይ ቴሌቪዥን የጋዜጠኞች ቡድን ከስፍራው በላከልን ዘገባ አረጋግጧል። የፋሺስቱ ያቢ ቡድን አሽከር የሆነው አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ የኤርትራ ወጣቶች በማይመለከታቸው እሳት እየቀቀለ ማስፈጀቱ የቀጠለ ሲሆን ድል የተረፉትም በትግራይ ሰራዊት እየተማረኩ ነው። የ34ኛ እዝ አባል የነበረውና አስመራ ጎዲፋይ ተወልደ ያደገው ሳምሶም ተወልደም ከነዚህ መካከል አንዱ ነው። አሁን ሞት ማዓት እንተም እንተይ ካት ቆጥሮ ማዓት አለው ኢዶም እግሮም ታረው ደውጨውሲ ነው አው ተረሁሉ እዚህ የሞቱት እልፍ አላፍ ናቸው። ስንት ብለህ ትቆጥራቸዋለህ? እዛ እግርና እጃቸው ተመተው የሚያስወጣቸው አጥተው የቀሩ ማዓት ናቸው። እነ ወድቀሺ ገሬ የሚባሉ በርካታ ወንድሞቻችን ናቸው የሞቱት። በጣም የሚዘገንን ነው። ራስ አትረፍ ሲባል ሴቶቹ እንዲወጡ ከተደረገ በኋላ እግሬ አውጪኝ ብሎ ሰራዊቱ ወደ ኋላ ሸሸ። እናም ራሱን ማትረፍ ያልቻለው ጥላችሁ ትውጡ ተባለ። እኔም የማደርገው ሲጠፋኝ እጄን ለመስጠት ወሰንኩኝ። በአስመራ 4 አስመራ ተብሎ በሚታወቅ አካባቢ ተወልዳ ያደገችው ምስጋና ታደሰም በአይኗ የተመለከተችው ዘግናኝ እልቂት መልሳ ስታስታውስ አሁንም እንደ ዘገነናት ነው። ኩሉ ሰብ ይመይቱ ተተኮሰት ጥይት አብሰቢያት አልብ ኔራ ሁሉም ሰው ሞቷል። የተተኮሰችው ጥይት በሰው ላይ ታርፍ ነበር። መሬት ላይ አላረፈም። ሁሉም ሰው ነው የረገፈው። የቀረው በጣም ጥቂት ነው። የኢትዮጵያ ሰራዊት ፈርጥጧል። በጣም ዘግናኝና አጸያፊ ነው።
የኤርትራ ህዝብ በማይመለከተው ነው የገባው። ሀየ ፍቅር እስከ መቃብር የቹ ከደጋ ቤቴ የወልጃለ ተነከርመት አከጀተ ቤቴ ታዝለው ወደ ጦርነት እንደገቡ ተዛዝለው ደግሞ ወደሚቀጥለው ዓለም ተሸጋግሯል። ዋንደባት ኢትአን ሱዳን ሜ አምብሎክ ሸቦ ሚደለ ጅዱ ኑደርባችሁ የጓ መከለ ሬፈ ገርሲፍኔ ወሪ ወንዲዳ ዱከሩ ራካሲኒ ወሪ ፌስቡክ ይዳ አምብሎክ ሸቦ ሚዲያችሁ እንደገቲና ኢትአን ሱዳን ጋ ቤቴ ኦልሜኒ ካባ አመለ ወሻላ ብላቢን አክቦቲፉ ፈጅራ ሸበረን ውሃ ከግንባር ያገኘናቸውን መረጃዎች በማቅረብ እንጀምራለን። ጥቅምት 1 2015 ዓመተ ምህረት ላይ ተጨማሪ የትግራይ ወታደሮች በአርማደጋ በኩል ወደ ወልቃይት መሄዳቸው ተሰምቷል። በተመሳሳይ ከጸለምት ወደ ዋልድባ ገዳም ወታደራዊ እንቅስቃሴው እንደቀጠለ ነው። በሌላ በኩል በምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ሽንፋ ላይ ጀበል ስኳር፣ አሞራ ገደልና ሹክሪያ አካባቢ የተኩስ ልውውጥ እንደነበር የአካባቢው ምንጮች ጠቁመዋል። ይህ ቦታ ኢትዮጵያና ሱዳን የሚዋሰኑበት ድንበር እንደመሆኑ መጠን የጦር መሳሪያ ዝውውር በስፋት ይካሄዳል። ከዚህ በተጨማሪም በአካባቢው የቅማንት ነጻነት ሰራዊትን ጨምሮ የትግራይ ኃይሎችና የጉሙዝ ታጣቂዎች እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉ ሲነገር ቆይቷል። የሰሞኑን ግጭት በተመለከተም ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸውን የመረጃ ምንጮች ያነጋገርን ሲሆን የነበረውን ሁኔታም እንዲህ አብራርተዋል። በመተማ ወረዳ ጀበል ስኳር ባሉት የቅማንት ኃይሎች ላይ የመንግስት ሰራዊት ጥቃት ለማድረስ ሙከራ አድርጎ ነበር። ይሁን እንጂ ክፉኛ ተመቶ ነው የተመለሰው። በሰዓቱ ኔትወርክ አስቸግሮ መረጃውን ማውጣት ስላልቻለን የመንግስት ካድሬዎች አጋጣሚውን ተጠቅመው ውሸት ሲያወሩ ነበር። ነገር ግን ሰራዊታችን ላይ ምንም የደረሰ ጉዳት የለም። አስቀድመን የቦታ ማሻሻል በማድረግ የለቀቅነውን ቦታ ይዘው ነው ወታደራዊ ካምፓቸውን ደመሰሰን የሚሉት። አሁን ላይ ተኩስ ራሱ ቆሟል ሲሉ የመረጃ ምንጩ መልእክታቸውን ልከዋል። ወደ ቀጣዩ መረጃ ስናልፍ ከሰሞኑ የትግራይ ኃይሎች አዳዲስ ጸረ ታንክና ዘመናዊ ሚሳኤል መታጠቃቸውን ፓኪስታናዊው የፖለቲካ ተንታኝ ሳጂድ ናዲም ዘግቧል። እንደ ሳጂድ ገለጻ ከሆነ ቲዲኤፍ የታጠቀው አዲሱ አንቲ ታንክ ጋይድድ ሚሳኤል እንደዚህ ቀደሙ በትከሻ የሚያዝ ሳይሆን በባለሙያዎች ተመርቶ ኢላማውን ከሩቅ መምታት የሚችል ነው። አዲሱ ሚሳኤል የራሱ መቀመጫ ያለው ሲሆን አቅጣጫውን መቆጣጠሪያም የተገጠመለት ነው። ከረጅም ርቀት ሆኖ የተሰጠውን ታርጌት መምታት እንደሚችል የገለጸው ሳጂድ መከላከያ ደግሞ በርካታ ታንኮችን እየተጠቀመ ስለሚገኝ መሳሪያው ስጋት ይሆንበታል ብሏል። ፓኪስታናዊው የፖለቲካ ተንታኝ አዲሱ ሚሳኤል ራሽያ ሰራሽ መሆኑን ከገለጸ በኋላ ዋናው ጥያቄ ቲዲኤፍ ይህንን መሳሪያ እንዴት ሊያገኝ ቻለ የሚለው ነው ብሏል። መሳሪያው ከራሽያ በተጨማሪ በሌሎችም በርካታ ሀገሮች እጅ እንደሚገኝ የጠቆመ ሲሆን ነገር ግን ከየትኛው ሀገር እንደተገኘ ከመናገር ተቆጥቧል። ሀየ ወኒ ብራ ኦዱን ሃሬ ፊዳ ጅረኒ ሜሻ ዱራን ቀብለ ተወያኔ ለማ ገባሳ ጅርቱ ጅራ ከይሳሁ ሎላ ገመ ትግራይ ራ ገመ ኤርትራ ራ ተገዱፈ ሜሻ ጉርጉዶ ዳ ወል ጅረኒ ፊ ቨሎሊ ወልቃይት ለ ሜሻ ጉርጉዶ ዳ አንቲ ታንክ ሚሳይሊ ሂደቴ ጅርቲጃ አናሊስቲን በይቴ ፓኪስታኒ ቶኮ አካሂሙት ሶጋ ኢሳ ቪደኒ አይ ዶንት ኖ so wonni seenef no jirti chuqi waqa badi qofa miti meesha bilalle sare sente fakkatti gas khalan qabala mandura qabne beeti anti tank missile made in Russia da isa naannoe dhufe fin beenu khalan ittijiran tabira metatti antu tinura khayshobo laki odu taladro odu ajira odu jirtutti dabra taborti jolleni beete fatana didde fatana beete hirira baate fatana itti korojne kana barbaannu jaaneti fincilani deemani meetti di haddaadha suuraacha nu dhuftelle ga boda isan garsiisa hotte duda la jayba qabachu lola soo khorraje malen taatuf siyaasa soo khorraje malen taatuf jira ogaje baran sana alacho alan bar khorraji tana ture chuya khorraji tana gaafa sila haacalu kheenyarra alachu alla gaafa jusani jirra kheenya gaafa khorraja sana do beete adabatti gone arra beete ga dubbintu baballatte guddattetu baratonni beete aadateenya wechu jirani chuya duduken ba khorraji ko bahalachin
እንደ ቀረርቶ እንደ አኩመ ቤቴ ጌራራቲ ፊ አኩመ ወኒ ሁንደ ኸይሰቲ ኮረጂስ አዳቴ ጀጃን ጋ ወረ ዩኒቨርሲቲ ሴኔ ኸይሳ ኦሮሞ ሴንቴቱ ቤቴ ቆርባታ ፍለቴ ባቴ ወሪን ዱኒ አርከም ነመሌ ጃኒ በርሲሶታ ዱከ ራ ሐሳኒ አከዱሰልት ንጎዳ ጃኒ ወሪ ሎሌ ኢሳኒ የቹኺ እትዲያዳ የኤርትራ ጦርና የአፋር ታጣቂዎች በበረሃለ ግንባር ላይ አዲስ ጦርነት መክፈታቸውን ተገለጸ። የኤርትራ ጦርና የአፋር ታጣቂዎች ከዚህ ቀደም በዚህ ግንባር መቀለ እንገባለን ካኖ ፎቻ ደቂቃ ሰዲ ፊ ሰከንድ ሸኒ ገባብዱቲ ቆርማታ ሰረቲ ጆለን ሄዱዳ አራ ቀብዲ የቹኺ አከበ የቹኺ አረኹን ሀቀኒ ጎዳተሪ ዱባ አሩኒታቲ የቹኺ هو جايب دبي لساني متري هذا جولين نلو تيجا نانو أمارات በአማራ ክልል በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የ12ኛ ክፍል ማጠቃለያ ፈተና ከሚወስዱ ተማሪዎች መካከል ብዙዎቹ በራሳቸው ፍቃድ ፈተናውን ጥለው መውጣታቸው የከተማው አስተዳደር አስታወቀም። በደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ደግሞ በተማሪዎችና በተፈታኞች መካከል በተፈጠረ አለመግባባትና በተፈጠረ ረብሻ ከሰዓት በኋላ የፈተና ሂደቱ መስተጓጎልን የአይን እማኞች ገልጿል። የደብረ ማርቆስ ከተማ ተቀዳሚ ከንቲባ ይትባረክ አወቀ ትናንትና ለዶቼ ቬሌ እንደተናገሩት ከምስራቅ ጎጃም አንዳንድ ወረዳዎች የመጡ ተማሪዎች ለተፈታኝ ተማሪ የማይመጠን መፈክር በማሰማት በጧት የመፈተኛ ግቢያችን ጥለው ወጥቷል። ተማሪዎቹ ተረጋግተው ፈተናቸውን እንዲወስዱ የተለያዩ አካላት ጥረት ቢያደርጉም አልተሳካም ብሏል። ተማሪዎቹ ባልተጨበጠ ወሬና በመንደር ፖለቲካ ተጠልፈዋል ያሉት አቶ ይትባረክ ግቢውን ጥለው ከወጡት ተጨማሪ ውጪ ሌሎች ተረጋግተው እየተፈተኑ መሆኑን ገልጿል። ተማሪዎቹ እንደተደበደቡና እንደተዋከቡ የሚናፈሰው ወሬ ከእውነት የራቀ እንደሆነም ተነግሯል። በተመሳሳይ በደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ትናንትና ከሰዓት በኋላ በተፈታኝ ተማሪዎች ላይ በተፈጠረ አለመግባባት በተፈጠረ ግጭት ከሰዓት በኋላ ፈተናው እንደተስተጓጎለ አንድ የአይን እማኝ ለዶቼ ቬሌ ተናግሯል። በተፈጠረው ችግር በተማሪዎች በተፈታኝ መምህራንና በጸጥታ አካላት ላይ ጉዳት መድረሱም የአይን እማኙ ገልጿል። 9 ሰዓት አካባቢ በድምጽ ማጉያ በመታገዝ ፈተና መፈተን የማይፈልጉ ግቢውን እንዲለቁ፣ መፈተን የሚፈልጉ ደግሞ ወደ ፈተና አዳራሽ እንዲገቡ በተነገረው መሰረት ፍቃደኛ ተማሪዎች እየተፈተኑ እንደሆነ፣ ፍቃደኛ ያልሆኑ ደግሞ ግቢውን ለቀው መውጣታቸውን እማኙ ተናግሯል። ከምስራቅ ጎጃም ዞን አንድ ወረዳ በመቅደላ ዩኒቨርሲቲ ለፈተና የሄዱ ተማሪዎችም ትናንት በተመሳሳይ ፈተናውን አቋርጠው ከግቢ እንደወጡ ትምህርት ሚኒስቴር ምሽቱን በመንግስት መገናኛ ብዙሃን አመላክቷል። ከዩኒቨርሲቲዎች ፈተና አቋርጠው የወጡ ተማሪዎች ምክንያትና አስተያየት ለማካተት የተደረገ ጥረት እንዳልተሳካ ደግሞ አክሎ ገልጿል። አከለረ ኦልቴ ቹኺያ ቤቴና ኖኒ አማራ ሚርጊ ቤቴ ኸላም ይሸቦ amma khafatana sadaga sifta suuraan achiraan dhuftee jira beetee maaliif korrajjan jedhii barsiisaan tokko isaanii waraqaa walii dabarsu ijji kafinjitti qabee fatanaa isii cireera akkasii warri fatanaa keessa jiru hundi dhugaa meelaala isanummaan nan amantan jechuu billaa aleeku yoo nan dubbadheen amantanii meelaala dura yuunivarsiitii waan naannoo isa irraa nu dhufe jechuu jedha kellaala amma ka gartani ga dubbi bete naannoo afrikatti taateessa haaluma kanarra oolanii jechuu warri naannoo amaaraatis akkami korrojjatti ni korrojjaa mirga keenyaa nuutiifamuu qabaadhaan gaa hokkani guddaan ka'e. Itti aansuudha gaaffii beetee birrii fi doolaarri wal dorgommii jabduudha godhan finfinnee keessatti
Finfinnee keessatti taallaquu ruucaa akka yaadattanitti Haayilee Gabrasillaasee fi Qananiisaan itti dorgomaa baansanii amma dorgommiin atleetota gara birrii fi doolaaraatti deebite jaan. Birriin ni fiidi hoggaa jalqaba walumaan kaanii ammoo haabeete doolaarri akkuma beete goblaa qabuutti dirreetti isaan dhiisee deeme mee ol dorgommii tanatti haa dhiyaannu dhiyoo doolaara immoo birriidhaati mooha itti haa dhiyaannu. ትልቁን እምነት በእናንተ ጥለናል እንግዲህ አይዟችሁ ከበደኝ ትቼ ለመባት አካና እንጀቱሬ አካና እንጀቱሬ አካና እንጀቱሬ አካና እንጀቱሬ አካና እንጀቱሬ Ega akkanatti gaa birriin afuritti cite yaadoo doolaara duraan baay'attu doolaarri immoo akkasitti gaa barana reekoordi hacabse doolaara birriin 200 ammoo hedduu jalaa hafu didde jedhan birriin 200 hedduu jalaa hafu didde I think warri beeytee warri diinagdeedhaa akka odeessanitti meebii akka falmii amma akka jiru kanatti duraan dhibbaatu ari'uu ture jedhan dhibbii odoo ari'uu doolaarri dhibba bira kute amma immoo 200 jala fiigaa jira jechuudha 200 jala fiigaa 200 jala fiigaa yoo gaa doolaarri tokko qarshii 200 bira kute yoo qarshii 200 bira kute sharafni akkas ta'uu ta'a jechuudha sharafni akkas ta'uu ta'a kute ma'a salaam chaw birrii 200 rabbi sana gargaaru warra biyyaa derana sagat akkana jettu reessa wadi faanu sadi rakai fi birri ga dhaamatte fakkaatti yoo oroodhaan ga birri biraa baafannee tuma maallaqa biraatiin oroodhaan dardalle malee birriin dhaamattee jirti doolaarri tokko 200 seenii fakkaa jira. Gailbara ya sagantate yatarra hagam takka isanii taate beenu isanii taate nu ja yon tane kha nu gorfada midiyaan kun keessanii jechuudha midiyaan shabboodha midiyaa abaa'oo kaafaa'oo waraana bilisummaa oromoodha midiyaa piipillee miti jechuudha midiyaa walabaa ka ummataati gaawwaan asirratti isanii dhiyeessinu isanii dhaleessinu ummataaf ni taajennee waan yaannu isanii finna waan isanii taane gaa mirga keessan tarnuuraa dhiisi tarnuutti dabalii tu mirga keessan بكرة نوتيجوتا بكرة وقرنو سريسا يسمو فتشفني لأنه فتشة سنين جنة قا نولي تروح يسال في سنين دلو قالت قداك أبداني أسمانو تكنيشانا خين يشبو على شبو ميديا ما يشبورا قالت توفني أنيس قامي غلقلو داتي هكا قبي طرفك كاتولي دا چانوتي هدو سنجارنا نقوانا كيسانو فراتيك Badume godanu abbarre walintanu bari shaggar kentu fada maskarri cufada bari bakkalcha urji haka wagagi boro waka bari Wayane tu fedikta tarrinu mide kale imbarre irrasirni itanu masara rafu kama malanu imbarre irrasirni itanu masara rafu
qaba malaanu Abubakar wanti damneefi Abdul Jabbar wanti damneefi Oromiyaan akkan cabneefi Yosef gammachuu dhaba dandeenye Amaanu'eel dhaba dandeenye Oromoon tola asin geenye Jaatanii Ali wanti damneefi Moo'ii Tufaa wanti damneefi Sabni isaa akkan cabneefi Nuti waraabechi nu nyaachaa Nuti jabaatu jajjabaachaa Oromiyaan jirti jiraacha Gadaadoon nafaan nu ba'e Dararaan nafaan nu ba'e Nu ga'e lakkii nu ga'e Ululleen nafaan nu ba'e Rumbaan nafaan nu ba'e Hina fuufinaa nu ga'e Nutti xiichinaa nu ga'e Hina fuufinaa nu ga'e Akkana jirture Kana akkana jirture Akkana jirture Kana akkana jirture Itiyoophiyaan bulchu kasaare yaa gurree sabana gaafe dubbiyoo amaana gabrummaa siidhachiise hidhannoo waraana yoo qabsoo nagaa saba akeeku abaa'oof kafaa olitti beeku mataa dhiiratu mara jabaanne Oromoo woboo baga qabaanne Dabbasaa guyyoo wanti dhabneefi Hamaalee baa wanti dhabneefi Oromiyaan kan cabneefi Nuti hacaaluu dhaba dandeenye Adam Diimaa dhaba dandeenye Taphatti miti kan as geenye Carraa Eeliyaas wanti dhabneefi Adam Alii wanti dhabneefi Oromiyaan kan cabneefi Jaalaliin gargar nu foote Maatiidhaan gargar nu foote Gabrummaa waan ati nu goote Gabrummaan nafaan nu ba'e Hiyyummaan nafaan nu ba'e Nu ga'e lakkii nu ga'e Ulullee nafaan nu ba'e Rumbaan nafaan nu ba'e Hina fuufinaa nu ga'e Nutti xiichinaa nu ga'e Hina fuufinaa nu ga'e Akkana jirture 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 Galatoma